nin program cái gì là cái ông nin câu lâu ví dụ là hello cũng cho hiện Thadou program cho si oppose nó bol hi thì nó ngã điều hàm chỉ khát về cho nên này phát leo chân chăm này muốn tao về tổ Thadou program gọi TRTS cái bol luôn KWM mình na khá điều sẽ lo ngay cái bol gọi là KUKI mình na khá điều Mike em dân đúng không Mike không tôi nghe Mike nào Thadou gọi TRTS bol silonga bol là chân nông dệt điều gì biết xem chú về tay nghe Mike nang na popular hay nghe after long time lên after long time yeah ai le Mike tunin so pi na in na panga hin na le na so pi na hin dong iti Thadou chu ni le hin nang iti KUKI ni logo jeng tao Mike lên topic nom sẽ ya phai rồi ha cho topic anu me cho chu ati dan chu see the names are not important but then the kilometers la na Mike identity issue che ya le chun ki ngai lu de lo chu no yo nagam na ngai lu no so pi no me in le lo ki halo chu na pu na chu na pu na pui ki dili zo ki sei di chu ai wa chu when you say iboi lai ta wa Thadou la KUKI hian wa le chun then it becomes a different issue altogether na anyway the thunom sei di ma len se on ti mai kan sei ti mo cái ông Thadou anh ni à xe rai leo lên vinh nên xe ra cho đang lom kiếm tam tia invite nan bo lam ka tia kan hat chi Lobby masana chu khat melhon ei kha tilwa chu athiyong mi da thia I ti hom ti koi mi chan hello wa chu sunne wana speed mana ki bole ya ne tu ka lai yo sunga hi khel na tama alo le medium tam ta chu la space ka khel ngai ta lo mai thei na chi ja chu medium chum mam ni chu mai thei ta chu la na chu chong chu na chai wa chu ex ma moding a ji hendia keong ka zau te ji lo chu khat bia chu nang na ko long special speaker nang na ko lo ha mic ta chok dut leเนี่ยใจที่กูจริงว่าก็ได้ก็ใช่ละสะสมไทยตลอดจุละนั่นนี่ก็ใจกูจะนว่างพันอะไรไงลุ้นสันอะไรไอ้เราเลยไม่ MP เนี่ยเตะดูขัดเงี้ยนั่น direction นี่การเวทเลยคนนุ่งเลยว่า MP ว่าเนี่ยเตะดูดานี่นะอันนุ่มเปียปังดิ้ง MP MLA ที่เปียปังดิ้งมาปั้นน่ะดิ้งจูกี่พอดเลยนะcái lòng khát có say no me u Michael ipi game na ball ham wang chu ka hepon a hi wanga me le o to chen form kit di wang hin ball ta o iti yong ran khat long ga ki mu de ham phai sunga e ball now bal be set jeng separate administration imu the na diu lang na hin doi te de he hoi la ya pang long le tun hoi la ya long le tun chu ka sei no me he ke wang min no se ta ke wang ho se pong nge o separate administration chu Manipur su ke nga ya Manipur su ke ding koi man gong lo ye lo chu isu ke lo iti su mil diu ham e bol now hi ve tango jan khat ko ham phai sunga lungmo nga ga I mu ki dinga a hi thei lo chu a hi thei ding tong le na kum so ta lu di ya chu mi ta separate administration chu sei yo wa chu chun ma jau chi chu superimpose holding supersede na nga ye SA chu solution he ki le chun SA na dinga chu Manipur chu su ke nga ya Manipur su ke na dinga chu first and foremost a chu Manipur sarkar ko na chu po do nga ya sarkar CM MLA ho ya MLA ho po do nom lo wa employee ho
po ano le le ju ti di you can be employed in Assam government, you can be employed in Delhi government, you can be employed in Manipur government. That's not an issue. Issue ju you are a part of the government formation na pana Council of Minister na pana ju da lo hela mi jo no mi no ju Manipur ke tai na ti ju false hope ke pe la yung hypocrisy chung nung pen hi cho ju. Anyway, just to SA的了，就Manipur就属件哎呀，属件的定lâm pi就无哎呀，属件定lâm pi很笨多就 MLA 和就呀 MLA 和就 Manipur Assembly 啊个那 member 就 constituency represent now 就 Manipur 就 Imphal 就 office now 的就听行咁就阿介物就么呀，么就来笑话就 SA 嘅地就 false hope 就就simple logic ya chu overlook ye bol wa hilanga SA sub mana chu ji ding yong hi di hin tin ji ja chu logically gel jap nga ya I thum chi pi ham I dei chi pi ham chi chu lam pi chu ko he nam chi chu vet ngai chu la me lein e tha se ko chi gel je nga thil dang gel lo he lai chi basis a chu SA sub je nga hilanga ilam kai ho I think noi ka poi MLA ka poi abon wa mo chu hilang Manipur ake tai kada la tai iti wa mo hilang a ki sam kai yeng chu na logical chu mo lo chu ya chu ke chu convince ka hi thei lo chu it may be very piti de ha no mo na sa mai thei ya ke chu convince ka hi lo chu ji ya chu ki wa tu na man jong hi di apan do ho chu na lam kai di ya lam kai ting chu na ban chu ji di ya ai chu mo chu koi man go no chu koi mo na ko se hi ulin ko mau ka sei ya na ulin in jong he jing tho ya chu ga sei ding a chu na pat ti la ya chu ka pang ai go ti ya chu mo separate administration chu e hon nge 6 schedule ho chu anadel na chu o eso so no ya chu ai wanga tu chu nga thil so dan dan chu event na hi le separate hi lo le hi thei lo dinga pha na chu chi hongin do ai chu hongin do a hi le to na se yong chu point khat separate administration chi dei mong wa ai le ibungbu a chu zengu nga ya hi ya lam kai ho hi ta ko ta ku a chu ngai lo process ya na atil chu ba o mechanism chu ngai chu laถ้าขณะอีกินงูง่ายดิฮะอีที่ใช้เดี๋ยวมีปีห่อโซเชียลมีเดียอีเป็นวางว่าตาเซ็นเตอร์ละง่ายขัดที่ห้องโดดเทนะดิ้งอ่ะหัวเพรสเซอร์หัวเทโลตะบังอ่ะก็มูจีนจริงบอยก็สาเหตุจีโจเห็นลงไอ้เล็กนะบอยก็ปฏิลายจะมี Union Home Minister ป้าจงหงายนะManipur หงายโจจึงว่าตัวอากิเซตัวสร้างอาจู authority โจ Manipur สุแก่ดีที่ละจนไม่ใช่ตัวที่เขาเกี่ยวตัวว่าแก่ดิ่งยงให้เราพิจารณาที่เขาเต่าเด็กแก่เดียอาจีจูlaw จู Constitution India ยุ่งตาจีว่าจู India law ตรงนี้อาจู center ทูโจนะ center เขาจูตัวเกี่ยวตัวง่ายให้โจเลย center อ่ะเรียนเป็นจูPrime Minister บ้านจูตัว government ตัว BJP อ่ะจู Home Minister หงายจูหงายจูหงายจูไม่ใช่ลังใส่เนี่ยคนน่ะ attack จะบอกนะตั้มตะการพบพี่อมเป็ดนายองจูทุ่มจู the ground reality เขาจู present อีบอกดันป้าจูพอยหมดจู NETA เลย present อีกบอกลำตีป้าจูนะ emotional base เลยว่าใส่ง่ายจูเฮ้ย capitalize ตาสังอ่ะกิงอตัวน่ะอามาถ้าว่าลำกายเขาจูอีที่บอกเลยตั้มแค่พอยโมเรยองจีการพบพี่ยองจีจุดจันทร์ปูดองจี as of course อิมฟาลงจะจีเท่าไหร่ที่จะอากูน่าจะ line link จนกิเสียมเดียวตาจูจี process จู continuous process อย่างน่ะอีที่ทำแค่พอยแค่วางจูบ่อยฮีเอาจะปัญหาจู MLA หัวก็งอยังเห็นตินน่ะ MLA หัวอับขามดิ้งขามตันโลจิโอไอ้กินาสามมองเหียมีปีจะมองมีปีจะ control บอลโลเฮียไอ้กินาสามมองเฮียมองจะบ่อยจะconvince กันนะฮีมองโลจะอย่างจูก็ฮีทำแค่พอย
ai wang a chu aji chu government na chu ipiu mam ilung han nau chu government chu ngai lung han nau chu reserve forest protected forest kagamu na phongu ve eviction nei bol ko me ve ko inu zan khang zan kim anai khat ne lung han nau resentment chu sa ngai chu valid chu jinu chu ka het them chu hi le chun mai thei entire public hi lo pi chu mop hung hi pa chu later on hung ya bilap hung hin tin na chu lung han nau chu to ayong tok sum chu Government of India in mấy thấy CSO to kuki zo mi mà CSO ho cho tok sa ko khom cho ala ko khom ma yung ipi kyo ding ham jong cho anei ham anei lo ham ka hedi po ye vele han during all these course kum ni sunga chi vet nai le yes ke bol dan chu mi him bol e ke bol po hong ke da la tai im fal chu chi che hi le capitalize bol within political demand khat chu del phasa within hi chu no te tiu hi na it chu okay object boy lo pi chu del phasa thei chu del phasa u chu ya chu MLA ho chun in less than 10 days ni som ka chu SA hi ding hi chi ke compensate na ding hi e ke bol da na di ta po ti ya chu sei yong na chun di mo lo ai ma chu apan do ho chun alam kai ho chun ha yong le e kai diu nom yong le e kai diu ya chi ke kai na chum lo chu abang le thing noi langa pe do ji diu abang le mi pi zo diu abang le koi ham e khat ding mi pi yong chu tension ke kap tu ti la chu jing ya na kum ni sung si chu ji ya chu confuse you ham piu ham ai ma ke wang chun boi ke pat masang ni le ke pat na DC ham khat SP ham SDO ham khat chunga alunga han le MLA nga le gup ke pun khomu wa CM ko ma nei transfer pin ati theyu le hilaya I ho in ki hal sorry I ho in I khosung I vik ke bol do ho chu request a bol wa stay athum theyu chu ho bol lo wa ami pi zo chu provoke a bol to ai ke na sa wa kala intin MLA ho chu ko lo chu ke wang chu ya chu MLA MP chu len ko ma chu ipi apan sa din ti ham mi pi ti la mi pi ho ki na sa na dinga bol din ti ham ka ti na chu chu lem ka no ai khat chu ami pi ho chu ama ho to son ki chu mi pi be ya MLA thelo MP thelo ama hon a ball depend ta chu mi pi pi a day ham ipi ham I condition nu chu oppress I hu chu chu hi a hi le ama ho to depend ta chu center langa iti lampanga thut diu ham iti mi pi dei chu ka hi lo le e ho dinga mi him bola e ki bol ta lo a hi lo le I condition wa hi thei ta lo chu iti e thut nu wa hi chi tu chu nga e ki bol nau ta bang hi chance ji ta bang chance hi nei ki lo diu ya hi chi chu nga he e ho dinga apa pian ta chu ipi ham government a kuna ipilo a loido de ham ti tri zo ya chu ka sei chi chu la capitalize bol yong chu kho ka sa poi ka ti chu bol he na kho poi na chi chu tu chi so ke chu za kai chu tu ge yong chu chi chu kho ka sa de lo pi chu objection ka nei lo chu na problem chu ke hon inner dynamics a ki he chu Thadou perspective a chu sei le Thadou chu tribe khat ki ya census sa yong largest tribe ki ya Thadou ki hi na chu kuki thing no im na zo si a chu except kampo pi tai lo wa chu Thadou chu ki organize sei lo chu Thadou in til khat Thadou in PTSM in a ki bol Thadou chu very small clan hi Niao zo hi upa zo hi thei ponte ti a kukin PKSO KWS gampa ma city sunga PSA ki phu go no lungo hang Aki bol cho si so lungo hang cho later on biren chun Thadou chu sympathize ani ya chu biren to Thadou chu kai ma na me thai to kai ma na bol ya biren chu relevant lo pi to a chu chi ta chu for now he is gone I want to Thadou identity chu jing chu ale Thadou chun tha ma won identity ni ya asima hi le ki ho chu hypocrisy hin lam kai chum lo thing noi thu hin thing noi khat cha ki to lo thing noi ma area MLA bo bol kuki nei chu who is the owner of kuki ti chu identify ngai ta chu ki ha dinga ala historically as identify le chun kuki ki ti chu kuki in pi Manipur KSO so and so ho he ti chu kuki mi now fight nom lo pi chu chung zo po ha mo abang ne ko tu po ti abang ne ITLF po ti kuki yong chu bol no hypocrisy ngan chu cho yes
we are from the same village, we are from the same clan, we are from the same area, we have had the same food habit. He actually can take over. Phung na chang thakhat itia emotionally he over ki can nom lo thu bo ya. A constitutionally a yang chu LJT KUKI Tahchanu Thadou chu ki khen nei chu len bang chu ke LJT ke ti chu objection nom lo chama ken ma ho chu ai po ye Thadou ni chu lem ka ti chu ai ma chu ke LJT ke ti chu le constitutional separation chu mai chu ya chu KUKI chu define ngai chu ka define wa ke ho perspective chu ka sei ya ke on peace ka dei hi chu mai le ko ma surrender ki bol lo chu hi chu nei het hil ji in a problem hi chi hi tia chu ki sei ya a KUKI lam kai hong chun amo representable ki tho ya KUKI people's aspiration chu SA chu a pursue ya ma process a chu ka vet nai le sincerity lo chu ngol bol chu a thi chu tunia mi khat thi ding a thi le sai pi khu hoi pen pen a sil pi deu la hoi pen pen a sa pi deu ai wa nga chu wi chai vai le jing ne mai thai cha ga ba gong ho chu I pi ni du ha ma don lo chu a ki so ho ma don lo chu a le chi conflict chi violence a chi short be le boy na hi ki ti a chu biha non violence resolution na ngai ki ti a peace ke pil bo ya anyway pi le saving chu tam to a perspective tam ta May June July 2023 ho chu ge la wang chun izan tong bang jing ken tham ban seng au mai see nang perspective to ke perspective ki banglo mai te but then yeah Voltaire koi pena he said I may disagree with you but I'll give my life to defend your freedom of speech right to speak the haram janan kati dan chu nang head dan la ke head dan ki banglo mai te I think nang Bangalore na kai lai ham Facebook a kat ve ke u ka han cho Mike dang Thadou se hi pita kati le tribe certificate ulin tribe certificate na Thadou kila si chu Thadou hi nati chana Mike you remember I think it was still in Bangalore na Facebook WhatsApp ham tonight and just a chat kasi nang ko ma kasi ka chu innovation khat wang he masanga chu ti sana Thadou hello le kapau Thadou he ama ho chate ho he Thadou kin adang ho yong he ti ala chun exclusive hello le bloodline ai se ala chun a movement chu chanam khat ya chu restricted hin nang bol hi na scope wang tham garu gum ding but nang lai ding chong ba yo teng le hi chana chu akinga na khat gum de kati chana Mike you also we disagree but in a very you know I mean you put your point of view across can you say point of view ka koi chu to ka sei nom chuna Mike AK thu le tribal Thadou thu chu na sei cho ti adi chu a constitution a chu kolo wedding a chu lo constitution framer ho tribe recognition lisa chu we kat Thadou to any KUKI tribes hello le Thadou to gangte na paite hello any other recognized tribe chu constitutional scheme of framework a khat cha chu ki banglo chu ko khat apunga ki bang chongloi la ayong ho Thadou la pang yong ma AKT ki la yong ma that is personal choice a ki koi chu ati lol ke oi chu yong ka ki hen ni chu nang hau kip ni ya AKT hau kip ki la yong ma hau kip Thadou ki la yong ma na ai wa nga chu any KUKI tribes chu is just a choice like any other recognized tribe as per tribe recognition but once get unki go form tin KUKI ki to jo nangin Mike nanop lo mai the nangin KUKI to AKT ne me che pa hi chiwang chu problematic a kala na Mike hi chu nang perspective ya ki pa chu khatwe wang chu ki tha ho ki ngai dia ai chu ipisiam itia le khat koi pen chu dia koi pen chu di lo ham ti chu di le leng te ya ai wa nga thisan alo le gui nu ai zop teng le Thadou e hope poi ti hi e o number kai su ngai phung tam ta hin e hope poi ti je wa chu na Mike
Any cookie tribe ki revive le ki central puntin Thadou yung sa umin tantin suboy po te. Any cookie tribe sa le hitwa phung ahuk lo si sin che chun kilale. Hicho be khom tante ti sa na sei khatchu kapom na khatwang chu le. Thadou ho chun cookie ki ti organization na chu ipiha nahung jaw lu lo wa le chun adang phung dang ho chu lam kai di chu. Na kin nang ko ma ka sei khatchu join the thing and then take leadership. Tachu Thadou population hizada hin any cookie tribe na like 2002 2003 are recognized religion first census is 2011 chucho. Hichachu any cookie tribe to cookie ho chu what 38,000 or something 28,000 but 80 alechun technically it's correct but ahi wanga chu wedding khachi piham tiale ikat government scheme mai lo la danga ivet tem la chun ami pi chun any cookie tribes alo la Thadou gang te zo pai te a che ivet lo chuna e ho ki ko form ki tin le tham khadin zo mi ti tham khadin cookie ti wa atam zo hin Thadou tribe certificate kila hennang any cookie tribe ma kila ayong le irrespective of whatever cookie chu kahe nama accept lo hi ma tham bin a try my accept loyma that is their call ama ho bet dan ya but a two people ji biham dila iken thelo khat chu nangyong chu Thadou chu nangin khadda na pom chu kin lang khat chu kin kapom chu ai wa nga chu e khat tisan khat elo le no ucha pa cha hi na chi pa ki ken thelo khat chu me chu na. What we are talking is in terms of outlooks or perspective for it, Mike. So, nasay katsu adang to name job kati dan ju Thadou le cookie Thadou ho chom kahi ve elo le chipa boy laita nasay pa chu acceptability amlo no chu khat hintin hichi natu say kati dan ju emle on an pando win cha ju na thip be ki win di ho chu Chichu Amy ho 100% I think 80% ho hin to say diasa mai de jo awan thildang tampi ho to hong ki kop teng le na to say pa jo adi yong le koi bi chat accept bol the lo jo mai nung ko ma ka say jo na khat go te si ewo society a chu mi khat in elungel to ki banglo se ase ya le either you sideline him or head of the yeng jo society cannot prosper na ye chu perspective hi achum chu ngai jo tolerate ngai jo ai honesty khat pa hi society wa hi wa da chu na tong ding na lo le kita ta na tong iboi teng le so pi ki hol yunga teng le mi ki pai mang ki pi ga jong hi ham pi yong chu gel thai khat hi chu na tu say ho chu a lot of people will support you I want a problem je pe ham ti le khachule wrong timing cookie Thadou thu sei pha to timing ju di lo jo abul di la jo na sei lo pi chu mic ai chu poi now mi pe no chu na yong ne het team there I think you're quite sensible na ai le akika la e ho internal fissure ho hu ma pa na hi I think somewhere all this like December ge out to hi chi tu hoi ging lo cho hi ju wa hong gin hi amawang ka sa amai ai chu nangma perspective ya ahin jo hi there be a time to resolve all this but then na pucha pacha supi na chu jo hi asai phat ai lo le chom khat wang chu inga wa pha jo hi chu hu jong ki mang to lo hun jong hi Mike hun chu successful ta na mano ha Len nin ko jam ke ti le ke yo nin ko lo pi chla hello kukyo hin Thadou program cho si oppose no bol hi ti le na nga di wa mi chi khat ve accident nei phot leo chun cham na hi ta ve to Thadou program go tia se ka bol le KWM ina na kha deu silonga ke bo go le cookie mina na kha deu Mike Em dân đúng không? mina na blok to Mike come. hung to ni nge Mike
Nawa Ben phado no, bahut ya na ball ben no. Silonga ball le nong je diu ji jam tu về tai violence hingi esen bo chen se yeng na nangin senaban le lambe man le Michael wan le Henry Okay. Um, kasay nom che hile su bi pao Michael ko ma kasay nom che hile tu dang wa di pona til ni tho til tum kasay nom ka do nom tho in among nga bitai tu kum ni lang thing de ta nangin to e ho tha do si hi tia ni pui do go now hi kamalo bi cho ai wa nga cho you need to know very important thing to e ho Thadou KUKI Tahchanu he hoiten Manipur state native state of Manipur history ho na sim zero ke lo he ade 1920 le dunga 1890 dunga British official account of hoite internal archive a bon so ke hi jo ne dilo hom vele ton hoita ke sei jo 8,000 or 7,000 square mile who hoita hilly and mountainous country hin hisu nagale kuki ho abol hin mele tia cho Manipur ho ke no mo 700 square miles a hoita 1922 22 or 23 report amon higher authorities are pi ju hi cho hi to a cho esante leng pa chon englu kuki warum poi ti cho ai wa chi jala report na jala in this area the Kuki rebellions have been the cause of the village learning to blow bugles to la jala pu pa ten hoita itia malcha to hoita ki bola kaska lung sunu poni cho hoita British no hoita hen report api uchala hiya cho omo hin hongi tho te hi chan hin Kuki rebellion me ti hoita report na hongi kisi me hin alang khan aka sei ki num pe ham tile nangma chun tha to thawa na bui pi hingi chu nangma fanatic ta ai wa nga chu hoita hun esante chetarol kuma ba simjong le chun hong amo phang ba coronation ang ko Kuki cho ba Kuki hong ba omo cho to iho propaganda so amo to ki san se ki imul hela ki counter to ji hintin ka sei nom je pe ham tile nangma izat hitia hi iho thado hoi na pui do gu hi kanung kang lo hintin ka sei nom je pe ham til hoi tan he dit khat chu nangin to iho thado to Kuki ho atum tuma identity hitia ina sei pa hi ama sa one na mu ta cha hong viral ta chula to fitli pa ne chun he long pa chun sei chula Thadou Kuki chu ki mang to ta min hu ta ho chun he lo am nang ni lo mai te mi chu mi mai te e wa cha mo hitia meme sa hum do le hin tu a chu amomo nga chu nang chu lam kalangan cho for example a hi hiti me tharna pat e chan ge hun nang hi phayan an tai ai le hun e san te hin nang hi the hoine divem BJP spokesperson hi yo kan het man kan het lo hin na hununga bo kan het hin na hu do na divem I don't think nang chu Michael chu Thadou Kuki boy they'll never silent na bolo du he azi chu pe ham tile ne he de chu little ton sing chapang cha kum nga pa bon aninu le anu bon me le hiya am ho bon amera pa bi ho tam hon hitia ambulance pa mahali thele nang chu kun na save dham ka gel momong tang hi thei momong lo chu nangin naga ki ka tum se wanga chule to a PR hum sunga jong governor aje bhalain MST ansola e holanga namphua e bol wa iso bi paw ka thiman bia alaki salal go thang in khu chan lo chula ai le governor pan het lo yong governor pa chun no na ke chula BJP spokesperson hi chula na ke ho pi de chula chulanga esante ahunga hile chulanga mi tam ta ke swading to het cho because esante chuna het chule hi se MST gari hong ala ke hon Thadou langa Kuki te hin kanan to kanan du he kangpu pilang ten kanan du he kangwi lang ten kanan du he ti chu a het su ke wen ai like for example a chu hiti Ras Bhawan ko ma cho esante en Kuki halo ati lo ong aza lo na ngong yong a het so ke chula ka sai nom to point to if it happen on the reverse iho Thadou Kuki ho hin ke ho zo Kuki te hi phaya khong sai weng hau ki weng pai te weng ka ti poi lang go langa ka hong lu de ki ti hen lang le esante se mai ka la to mi pha ka bona e goli gam du ta chime hi ya ti situation jo ni lang to a chu ki bang ai cho the dividends ki bang ai cho amo ong jong le ho ti du
hội lo cho hội thì đủ chú hiện tin ya chun na lung tim ge le lang hi chi lai ban chun governor pang questionable ngai chime nangin to on side line nei bol do wa hele hoilanga esente to amo propagandist ho to tv a chana na ka to khoma a tha do te to ka hi poi na ti le hi thima mong lo cho logic chu thima mong lo in tin na ne het ki de kha chu pham to identity an na ga sei pa chu pham ti le al amo ma nang chun hi chi ija exclusion hi cha pa nan patham masanga pa nan pathetam elo le thubo ya pa hung patham a reason ni pyam ke hello hi hi chi ke ho tha do hi ho ku ke ho ke poi na ti chu na because 200 patien vela chun cartographer ho 1860 ho 1700 lai dunga ipitai ho card general in this map ho vela chun abona tripura si to a chin ho si bona cookies ki ti cho to a mizoram ho se ho lusai cookies ki ti bu chume British on huma sanga da bona map anu umsu ke amon hoi ta mina do ajol official hon hi cho tribe hoi koi ho ham te min amo cookie ho ya ti lik tai ta chola we might be mizo Thadou paite mark hi mai de jo sunga cho ewa amo chun cookies ta ini ja min me ma thoi ta north east india map ku vele chun bona cookies ki ti so ke paten vele chun internet archive en lang amo e san ten hoi ten ve to sim ho vele chun emails e ho abo hoi chume to a nang de tol puin na hu to zo lo de cho de 3 na po le chun nang na het khelo na ti hi itina ka lam kin ka het thi mo lo ama sa sister maya in na ho pi ta hi banga po na ta chanu khanin hi tia gen thei ta na so pi huna mai ki bola hi ti ne vet zo ne iti yo ne vet thei ham ka lo hin le lung ga na ki pai do the ke wang ka vet le ka pu na ji na hi tia Thadou chapa khani le ka thim ta khani nangin BJP spokesperson hi na nampi adanga pang le la hi tia nei pui do yo hi it's very sei da wang se lin tan kala inna adang kira ka sei kinum chu ipile nang class 10 11 12 nan sima chu to a ulin on sei ta cho try certificate nikila chu churchan pure le lamka SDO SDC a chu Thadou KUKI certificate nikila chu there is Thadou tribe kitilo cho Thadou KUKI a kikila hena zo tle in bolin lang ka sei no pen chu le scholarship on bona Thadou KUKI a kikila so ke chola employment exchange a ele to a chu nangin iti way forward na ball gram khelo hitia esan ho to nangin na lungdong ta cho dividend thei mong lo BJP spokesperson na hi le iti na kat ka zat kana mi ho hi cham na ka sim nam ti zo sanga nang hin e ho Thadou te pai mang puyong te te din na tin ji chu iti na chi thei mong na ka gel mong in na hi chu hoi ta na ki gel ngain nang ma ka sei nong pen chu e ho KUKI is conglomerate cho hi ja cho hong ki patila pana tusim hong ki patila pana ancient history of Thadou ong kasim so ke chu nang sa le ka kasim hi chu history culture ho ai wa ka pau nom lo hintin num ka sa lo ina ka pau nom lo hi tu ni chu nang ko ma ka hin ho pi no ka hin do hin na to ka se ho chu ipidang an hen patham why are you starting this ele ipi dividend na mu nom ham nanam pin na pui lo le you are a leader of whom kin ka het lo chula a bunch of some 10 or 20 like-minded I don't know chilai ta che hi Michael na chi san chun nga tang o nin reply num le nang thu he o ki pai Kipame. Hello, brothers and sisters. Ashik, I'll to you, let Michael speak, then I'll give you the mic. Masa pena No. mas pena I will just listen. ka say nom to You won't understand, na? Anyway, ka say nom to number 1 na to Robin to ke kyo na kiti cho Robin nong ai pon ke ong kai pon lam ni moi chong loi nau pa ham ko ham khat hul ham kham the thu pa cha pa hu le kilo min ka khol le ke kai pon chi chu thu pi be se nong ka gel pon chi chu tha be hoi ke kai lo dar pa chu ka ga se hi ani na chu KUKI rebellion ki ti min anglo KUKI ki ti am lo ja chu
2019 kuma chu na go hon boina siama me the to siama chu kukin pi ho makai na chu CM XCM birenin ko khoma e chlai chu ma tong ka ke hanai pon FIRA bol kuma mat di good like ku kyo to ke thwa ai mat good like le kilomen 2019 hin ka hiel lo le cha chu ki ho to wa yang lo ki ti hi anxiety khat hi je chun anglo kuki history ampoi kuki rising or kuki rebellion omin atiwa in defense of ancestral land ong chu lado win lang in defense of our dignity and freedom a hialun tiwa ilam kai ho chu na kinop tu wa state restricted holiday ong chu na pi over anglo kuki chu kilado a kuki rising ana hialo hin emotion san be se ja chu lam kai respect lo pat na chu number 1 chu cha chung ke panai tan ya chu ije record na chun kuki rebellion ome locally ho chun Thadou gal tin ong ke he zo ho chun zo gal tin zo mo la ke he adang ho chun iti het bom bang chu ka hepoi ya chu englo kuki war hi tia no ten tu na khatve ki ho tha chaina sa ilam kai ho win anop na sao recognition chu kumja khat lingta koiman ap lo hin XCM birenin e het team pi over recognize bol pi le chun state gk ho state holiday list wa hong pan ta le phai tia chu kukin pilam ka hon na bol le mi pi lung hang khan ki chong chu asu sam thei lo khan na ki chai do khan ipi la ka sei nom pen chu amina I boy be se win amina chule lam kai za ji jong hepo win de da ku ki lang ho chun het lo yeng win lam kai ho sung yong chu ka khat chip yeng chu la ai sana chu isu dei lo da na chu lam kai hon ji san la ho he diplomatic win ki bol ho hi tham cha khat ni pi hen emotion control thei la phadi in control pot wang se dum ta khat ti chen omen chule hi chi conflict hi para chu ke hi phaya kom hi fala kom hin that 7 ma ka pot do hin 7 ka pot do ne chun kai no attack bol win ari cho ke chu biren to ai mu chap je wa mai lai to ai mu chap je wa chu hin in fal kom lai sorry ka pot do dibuka nam kalen do kapot do ni chun that 7 ni chun missionary day hin May 7 chun kai nu cho ga attack ken wen ipi hile free movement kai thema na yong chu cho cham pulang hon min phata best discipline award adelowa lampi chu MST cho thau ta chu kampu pi ho chun Jehovah home ministry a ko na lam kai mi ni yong a cho cham pura Jehovah hitia chu Thading a chu jimasang a chu DGP pa ong chi hin gam gi phaya chu tin zo lo phan ma thlai le wang chi dum ta chun na ting win na thi ta na thi le ipi be si sai ti ki wi do ham jong ki he kit pon cho bang chu jau to lo na hi wo ham lam kalang ku kyo to kampo pi lang ku kyo he cho bang chu ipi ti de ha koi ngo ding ha ipi ha LA zo chu ei ma in sung chu we should set our house in order first ka ti hin hinge Thadou ho kyo chu bunch of 20 30 zat na no native in ho po e kyo chu irrelevant ka yu e tai ground ayo ho po e wa no ho he ho be chu ka bet na hi le chun ki to thei dom le chun pa lak som pe de ha ti wen lak som nang chu pe kit ta lo ta chu thilong chu ka mo la do wa family on sang som ni to wa lak khat hama pe ti wa ka thu za dan to ba ka ki mar ho chun betray ki bol le tin phamo sa le over ti wa ti che hin ipi bolong le han asai no pen chu colonial writing is that simnang le chun Thadou ho chu Thadou ki hin to ai relevant to lo hin India constitution no ya ki pu India administration no ya ki pu hin Manipur 700 square miles is that yong le chun Imphal Valley 700 square miles hin adang chu 7,000 square miles hin chila chu reserve forest la do in lang protected forest la do in lang wetland la do in lang wildlife sanctuary la do in lang IPP la do le chun national park la do le chun iti ka aham na SA demand na map chu na po do thai jam tin ngol ta kha na bluntly in ki dong le ipi na sai jam wang chu ka hepon na bol thai lo mai thai hin
ya chumi periodically ya le chi dong chi dong ya ke vai hom na dong ji ya tu a chu India administration na hi tawin sei nom pen chu he chi conflict hu ma ko na chu SA chu political demand chu ki zo mi ma ro chun dal pha sa ai le captain of the ship chu koi ham ko ham lam kai chu cha chu he chi lam kai pa chu feeding public aspiration sentiment hong chu idea point hoi o mai hong le pe thei hin ham lam kai chu mai le ken nong ka ki mu pi nom he he chi SA or ku ki te lam kai pa chu yes SO group ma om me sin si tam ta om me UPFK no om nai platform khana to home of home ministry ai wa koi ham lam kai chu captain of the ship chu mai le dunia ka point ho hi put across ka ball no na koi pen ni wam lam kai chu chu tha do chu nei sei pe le chu kyau the hin a tha do chu 11 na ke koi jing ku ki no ya hin kyo sa khaw no ya om nei win hung ka ti ti na hung nei mo ti wai le chun kyo chun he chu ka hi lo piu chu noi wa kom lo chung wa kom lo na pang wa ka be lo piu kyo chu mi a try ma tha do sa ka hi yeng wa hin type certificate na yo tha do ku ki ti chum lo AKT le AKT tha do yeng hin a tha do chu pa wa chu ma ka nei min culturally pura ku ki to distinct ke ka ti wai le chun tam zo chu su pi sangam khat ko khat veng khat in sung in sa in thlang ne cha ke bang me po me ne me kang ne chính ni yo wa ki khan thei lo wa ki thung na chang ki bang hi yo wa khan thei lo wa ki gel yo wa chu ita ki chom sei ve ti le chun separation da na ki ya pa ki sei khan pa chu emotion sentiment cho to kha hin tin chok chu ka ha thi men ai wa nga cho ku ki mi na thil ke bol cho lam kai chu koi hiya koi chu ku ki ham ti chu define ke bol lai le chun ami pi chun emotion na hi ve ti a mo pom ni wa chu leader lo lam kai na be ke loi khom na be hita chu ku ki hi phot le ha ku a ku ki hi phot le chun thanom jeng da na chu ki mu ya chu che institution chun ei pu ngai hin institution chu na go paul ham ki thei lo ho bon ni naga subscribe a bol the wa I am naga ti le kom ho bang ko I am naga ti ing cha paul lai tha do pau ngan to ki bang na ai mo lo bang ko ki naga sa da cho the ho ni ja ngum jeng min bon ta chu pom the ya institution a chu chi the le wa chu pi mam ti chu 2015 na ko na ki sei hi yang le hi chu kwa ku ki chu pa phale pha ta chu dang don ngai poi ti ta bang type thi ma chu bulldozer bol le atua yong chu ki pun khom da nai wa president ru lung le ku ki versus zongi mar leng do ki jeng ti ta bang khat chu hi ya chu emotion ho hi sentiment ho hi recognition ki ha them pia ki acknowledge tu nga hi ni che I think ni che hi ku ki lang group ho ku ki supporter group langa hi che hi insensitive je movement hi che sensitive delicacy pa ha them je lo gen tha do ho chu to ayong nang jeng tha do ke ni ti ma ku ki na accept ma boldly hang san ta ku ki advocate na bol nga ma phana lai cho ke ho leader ho 10 15 20 years tha do ho hin sei jing ho hin endure first hand experience ka nei ho wa dung ri a chu ke vet na hi le ku ki ti hi ho be hi ti hi politically socially culturally ti chu conviction ke la ja chu izat ke bol jong lai the poi ti chu conviction ke ni ja chu ke chi ya chi ja chu important ko bol de lo pu chu hong wen po don chi campaign on ke bol de a status quo ata chu ki jing thowa movement khat hiya all la hung chi di hiya public evolving hung di hiya anyway pi chu le ka ha sei jap tan che tha do ku ki po ki ti yong chu tu boi ji a chu hu do na ding a ki surrender ding a ga ki bol long e po ti yong chu clarify ka bol he kin ga reply kina chalai cho Michael chu na monga Michael hi lai bless discipline ti dan so ka he thei lo hi ipina sei nam chalai ke lo kui ni hu ham ti dan cho ibida tu chen ya kuki ni ti a no kuki ni kyo ko ya na kyong tha do cho pa ka hi cho nang sanga tha do ha ka hi chu me tha do fanatic ki chu me ai wa chu le lal go thang chu ka ti man bya lal go thang a ti chu kuki thi a ti yam la tha do cho pa chu la sing chi do chu la elmu no chu la tha do hoi long isin na lai na po na the do chu zani vela zani a ho ina na kai khom pi
Bible chang na sim khom pi la na sa khom pi khat na so pi pa khat zinga min e san te na thia thita kuki thia thia hi chu nangin Christian khat ni chula thakau na nei long na so bi sang na sangam na pu na pi lo chu hi chu na mi na so pi na za na thi nung sa nangin kuki ni ve na lam ka yo di point nei na ti the ju ka dat mo cho History Judas है Carar in कोई pakai isu history है कोई isa atu Judas Carar in pakai isu ka aku kai sona fuki Judas Carar in pakai isu som thuma ki chu toy nangin amo nga chu ka sei lum pen ju pi ham ti le hichilai na poda na chu keyong Thadou ki chu na ela kuki thiak thi so ri cho mi cheng ni chula to ol kuki ho kom lang ho atang anal chotel ho abona I ho izat pon ki bang so ke chula elen BJP spokesperson hi chu na lung thim mang chen lang thu mang chen lang ama puilu tangem ka ti anangin ke ho chu Thadou si chu kuki nei la do lo it's like ki chatui la chu chini tui la chu bonoi cha la chu chini la do chi how is going that possible either you boil the water tu yo se hu leng mang te ta then chini chu vom de ta cho ele Thadou chu na la do la cookies go de ta ile na chi lai tin ni het ngai chi lai de sei kiel cho Michael mo mo patien yel po thank you welcome Oh, I'll be very short. No, Pulin. Sorry, I'll be very short. I'm not here to promote Cookie or Thadou, whatever it may be. I have one question for Michael Mo. Mike, Thadou chuma na promote. Inam pia dia ipia pa chum na di ham. Thadou chuma promote inam pia dia ipia pa chum na di ham. Iken te hi ham ti chuken chu kahit chuna. Thank you. Why the Mars are maintaining their distinct identity? That's simple. If I ask the reverse question to Social, why the Mar wants to maintain their distinct Mar identity? Ayole, uti nati le chu tua ziribam langa peace nati chu mar in pin jong arison khat chu Let us not mix it's the not working issue. anymore. First, let's deal with identity. Na identity chu same as a level. Na abanting le present conflict. identity से फाइल pi chamin na so pi na sangam thatta pi na se na life Present conflict nga chu present conflict nga opinion differences pa chu we can discuss later on. So since you have asked me like what will Thadou benefit if they say they want to maintain their distinct identity. Similarly, why Mar and Mizo and Zomi wants to maintain their distinct identity. Ayole pipa chum na di ham kati chu tua hila mar zomi hila jong we are not cookie kati lo chuna amo chu we are fighting together ki kala chu ki het him lo na le jong nobody in the media I don't see like that we are not cookie we are not fighting we are this and that which is mong chuna ayole tua achu ma promote ki bol chu I already asked you a question more. Cookie pun kiti Thadou pun hicela Thadou pau kiti lejong cookie pau kitchena ayole atu ma ki promote inam pia dinga ipia phachom na diham kiti cho ipia phachom na inam pia dia diham. So for the Thadou, protection of Thadou identity is utmost importance. So we want to maintain that distinct identity. And then secondly, if we are to talk about the present conflict, so does Thadou voice really matters for the cookies? Cookie holding to Thadou ho opinion he matter mo ngam katicho. So far, na. So thing le enjoy san in asay cho. If you fight for the same cause, so sampu kampu pi ho chuni le ipibola so sampu ra cho MST ki sola kampu pi aju ki tingham. Kati chu chu. Inhuman ta ipiha tipa chu kai khat disrespect kabol naman hidi hi a kai khat naman hidi hi a ipi ama chu avoid ball thei thili chu hi chi pass to free a lying leo chun boilo mai thei chu ai wa nga chu
amuna ho chu koi pen ham na lam kai chu ka heta poya tin de ti ja tin ta chu ale separate administration le ikat pa chu an pu na dinga chu stepping stone na pang ta ta hinam hilanga na su pi hon MST chu ting lo hi la free a discipline nei ta na hau ta chu dam sel cha ka pu lu na wa asol do kin chu e wanga hilanga kuki mama ho chun opposite wa thiong thi lo chu ale thi lon ki ka lo wa compensation a pe ki lo chu nang chun tha do he na ti ya ama chu ki dong le kuki ka hi ti mai the ya chu athi ta ka sei nom poi nang in nang ma one version of interpretation of tha do na nei mai the by blood na sit so ho el mun ho so and so chu I am more Thadou. My blood is more Thadou than Michael Lam the Thang. Nati mai thia that's your definition of Thadou ya. Ko de ya jalang pang chu oppose ang ko bol de ya. Ama chu kan ka sei nom pen chu. Athil chu ve to te ka ti thu chu. Movement khat na nei chi wang wa chu Thadou ho ku kyo le zo mi ma ro chu ipit le chun khat thi a khat lang thi lo wa opinion chom na nei thei ham ko ham na leader chu. Ti chi chu ken ka do nom chu ai wa nga chu hi chi movement na ka pan lo ja chu tu ni ka question kha lo chu I never question in the media hi chi ta bang disorganized this united ni dan pau chu media ka sei kha lo chu ken mo ai sum ka hi ja chu tha do pau hi ja tu ni ka sei thu ya ke chun tha do are distinct ka bo ka sei tha do are not kuki ka bo ko strictly maintain ka bo la adang chu media ka sei kha lo chu ya chu tham cha kha chu ne he them pi ngai in ten ka interest na pa chu distinct Thadou identity mar zo mi zo banga ki maintain go thu bo ya ku kia ko na ji movement against na thu ka sei ne yong de lo it's a movement I khat na ka sei yong de lo adang mo mong ku vela chun ka sei no mo mong no mu kha lo de ya chun na opinion pa chu respect ka pe SA na take dan pa le na thadop dan pa le now yearning na hi nom na pa chu oppose ka bol de ana Thadou ho kuki tia ku Thadou zo si kuki ana po lu no wa ha Thadou de set ke sang ha Thadou de set chu kuki ana po lu ja chu hun ki le no ka ti de lo pi chu aji chu na sentiment chu respect ka pi ja chu ya chu tham cha de hong chu ki respect to ki no ngai chu ai wa nga chu the end means the so a chai na destination chu hun mo mong di nam ti chu ken tu ni a hi e ho room sung hi sa chu ka question thu bo chu mai nong bol hi un lang na opinion pa chu ki respect to diu chu phai ka ti thu chu I like kin opinion so ulin just I just like to counter him I let to ana say dan so nang man kung na tol so ningin na ai le nang ma chu na destination chu holai cha na pha tam kum ni janan tol so na kung tol hi ko ham na ku nga to si chu kin thiat na sei peng ting kang pu pilang si chun na tingun ku ke na lam kai ho di point na ti chu it is not about the leader PR khat unga hi chi governor pa hin sola hi chi Assam rifle ho hunga hi chu itin wa le chun ithi jo lo za u chu la chu alu thei lo chu me e ho chun peaceful protest ki bol I bol chu la ahi wa nga chu it happens lam kalanga chu iti bolam chu mai ne hello pi chu ibidanga na thiwa khalanga thilo ham ti chu you cannot justify na hilanga kol ho mainland ron kol ho sipai ho chun e ho che tha no milo pi chu ai wa mon order ki pi chu rioters ho chu isu chu la itu koi chun nang chun na song na se de khanang chun ka tin ne to koi ki ti yong mi na nam pi de nga po na la go thang chun na po na music ke pang khom chu la ama thi de ke het ong nangin tu lai tu chan gi ya nangin na hon lam kai odi point ti chu nang lam kai ni cho hile Thadou te lam kai ni chu la na nung zui mi jan mam ai na nung zui se ka bona ka het so ke chu me ai wa chu ka sei se lo pi chu ai wa di lo e chu men na ti now you don't have any destination ya chu a chai na chun the end means the so ki ti ma na a chai ni chi vet diu ta chu chi a chu respect ki pi tu ngai chu nang na di po chu ti ngai lo chu koi ma chu ki respect tu ngai amomong ana mai ka Respect to the Sengam, respect to the Sengam, respect to the Sengam. Respect ga tu min lang ka do num te ja momong a aku kila cho
Thadou majority chun la do la koi pian chu cookie ta awai pi te no cookie te la anti ki wa mar te chun la chalong tia hi gang te on chalong cookie te le hu ji pian chu ta amo min bon na Cookie so pi le pom ho tang chu min cookie yin Thadou chu te cookie na ideology ti chu ji cookie chu chu. Cookie pom ho chu cookie chu. abi yar mar kabui ma thangal ma ma naga at chula e ho ji bi na po do no mam ke hello why do you want to go out when when the whole nation knows that you are a cookie? Why do you want to go out? Chu You've been targeted as a cookie. unity. Hello, Why do you want to go out? Thadou chu mic na popularized dom le na ball te chan ball na ai wanga. Exactly, Tu exactly. tunga koi machai na problem nahi lo. Thadou a problem lo cho. For the first time at a very critical juncture, Thadou kuki kai poiti tu chu ana say he. That is the first time I'm hearing. Kenyom, I know you. That's why unexpected kasa jo Mike. I don't know. The question raised ho he lam kai ho lalna elole. Quite concerned with our future. Ye chu is head bangwa chu Southern Hills movement ni bolwa. Three bill movement uma mosa kichai. Tu chung be wangi tiu chu. Now to be very honest, lam kai po ho he. Are Delhi apana nangin thiri mi to now pa ho chun they are ready to sacrifice their life. Ati ya chu the movement we hinga ma me joti lo le. One phone call from not even Home Secretary Payong lo. So ne he chula nang Delhi ya BJP spokesman. These people I mean secretary level PA pa na phone na le Delhi ya ticket yung ka api unam ke khoying we jo. So I chi ho jo chu isei khom diu lam kai thin lal noi hi chi jun na I bol le ik chai diu he iti jo diu jo alo le kin jo sunga lam ka wa thin lal na tam pi ka he jo personally I have suffered because I try to bring in some unity among some groups. I have suffered. I can also rent out alung hai lo de yo se ka khu la the jo but a movement ato kha ding le I kha ki pet na ki thi pe jo not all the leaders are great. I chose to a stakeholder to anang yong ni chu. I like okay if Halloween program khat na bolwa a city a chu tamlo kukia ki pu ji wa chu Thadou lam kai wa ya chu na tho we chu ye chu a Thadou certificate kil a nang conception of Thadou chu ama yo se yong a kuki yong Thadou yong kukia lo le na bui be se le ke yong Thadou nei le lu ta mang cha chu ina fe lo le Kim katot chu Mike kamoto to ri ana ye chu I had malleable he so ke chu nang yung napa kuki nang Thadou ni the ke kapa AKT na put do apang mai the ke Thadou president nang ke the ala koi chu koi hi ho. That's the question. The timing was a problem and then the wording Thadou le kuki shenpa chu objective chu hi chi chu na se ya le Thadou kiti si chu phai ai chen kit wa lungmong se ai chen the le it makes sense a hi chi chu ke se ta zala a thing la nga yong lungmong a chen sa de lo eo mama eo thing noi masanga thing noi ana kho se group khat ma chu amo tholal be se ja phaya in ke sa cheng den loi na to ja cheng den loi phai sungwang a khanga ding in ke sa yong le koi ma jai hi ti hin no khan gi lo na lo le ti hin lung mong lo e koi pu ti iti nau muna chu itoka cheng man lo a hi e ki dal lo chu that is something our people for hi cha the phai chi ngi ti si ke like loi jakhat na ne ala som gi chu me le chu I don't talk to even one of my friends amon say chu e mi ho yong ka hu do win kari karati wa doesn't cut the eyes na Kim, welcome. Ama Kim he original host tul ha chu aman hosting like tul kapan man lo hin ka gel like a line na ai chu munjo se sports in ball ke tau cho Michael banga ke yong ku kyo kan dem du dai sports ball ko we le good ball ke the election hum ke ding election hum ke tha tu ke diu gamo se ese mu diu Michael na se pa chu emleo in as a adding a letter sutwa, I'll hilang gave them this. I think that is a valid question. I just cook you on the way.
So Thadou na do le pa na pa chula. But a question jo ke say bang chu ke AKT ke kila ayong le. Thadou lam ka yong ke te Mizoram ka che Mizo ka yong ka hi the. We are all malleable, we are all permeable beings you jo. Million chameleon itiwa. In some ways correct. I was a good chameleon. Ye chu ami ta ka ya chu ap hilanga pol yong le. Ami ta ka. Ta chu ya kat SNN an say ju donkey ni lon ta sa. Chu perspectives jo. Thadou je less Thadou je kita chu adan chu mic na. And so as a kiboy ying di hamlo should we talk about what is the future? amo chu ani te hiu chu ji ya chu Hello, I hit you like to boy na. Ta ka say pa chu tilkhadi inei khom su okay so. Ipiam inei khom so what is that we share? The future. What could be something we all share together. Tudilahi kapan kuki na pomin, kapu Thadou na pomin, choloi kinawin. Eho yo midu mida elo future Thadou pau tho ek ti hoin. Alo le ko ham kha chu cha chanu da ke che ding ale katte matte do ke che gu am ti bo matte na lai chu alo ale kapu chun alo why ka niyam ga why pe de why pe chu alien space da na eho yo gam pam na chi kha lo cho we are very puritical alo le purist you cho in sungwa hau kibla yong e khat dongul ya la cha sa te in hei lai bom su his state bu chu mowala de alo le kip gen la yong high p te alo le akukom bo ala diu Thadou la yong sit lo chanu bo che hiti de mo na ju cho and we overcome a lot of things chong loi la yong hichi de chen pi the lo ding hichi te chu te ama family chu hichi khachi te chu in hi cho I think we overcome a lot of things. To a problem pao. Thadou, KUKI, all this. But then a KUKI too overcome ball thelo now to PM till we are being called illegal immigrants. One. And the other thing is something we have to base where we are from. I think achu wale kumbul yong kiti de ex yong kiti de cho. So there are some reasons why we chose something. I like cookies over tiva chibe to a can come down there like Twitter as is it a can homa like si kituta gi panal chompa kina alo piucho I like yung ki part wacho in langa sagu set tambe sa like is an ki ken so the problem point out also very relevant I want to nachi hil na chai la ham jule Thadou le KUKI ka pa achu cha chu ikhadi. If they don't give you a voice, you have to get it. You have to get it. KSO the KUKI P Michael Lam tell us. We'll support you. Not who to get the mic. I was na say the adi. Tham ga ki nahi sa mai. So the AKT kahi mana I'm not blind to those. Who sell go mai. So the expose ball na I don't know. Chichu say until we speak the uncomfortable issues, a problem is solved. Healthy. Ayechu anum saying bunaniet tuni nakivan na anal taveti ho bauke ho detiwa. Hello, we'll only talk to people we like. How are you going to solve our problem? Problems ko ham tiale it imu nomlo ite nomlo. To say young I know low part a problem so a mother to home loading iko tape using part of Ukio. How are we going to solve the problem? I think that defines a national problem, no? That's a nama mean a head now, the male origin Angolo Pujo. He teach me getting a kui or gelo get at door, Mike. That is the highest crime a person can commit. That's a strategy. I think it's a lose-lose situation, na? So over to you. Tahchanu le, tahchapa ten, fei phung xuang